स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या हे इमॅजिन पणजेन सिद्ध करून दाखोवचे। प्रत्यक्षात सगळी कामां अर्धवट आसा म्हूण पणजे काँग्रेस मंडळाचो दावो। ह्या संदर्भात पणजे काँग्रेसीन इमॅजिन पणजीच्या MDक भेटयला निवेदन। जाल्यार संजीत रॉड्रिक्स म्हणटा उच्च न्यायालयात सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण 31 मार्च मेरेन स्मार्ट सिटीची 90% कामांय पुराय जाल्या। सायनेज आनी दुरुस्तीची कामां पुराय करपाक 31 मे मेरेन मुदत आसा। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही स्मार्ट सिटी पणजीचे काम संपूर्ण जाऊक ना आणि जे कितें काम संपूर्ण जाले पळय दावो करता आमचो व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्स, इज अ CEO ऑफ स्मार्ट सिटी पणजी। तर 2015 हे काम स्टार्ट झाले, आज असा 2025। 10 वर्ष जाऊन गेली तरी पुणून हे काम संपूर्ण जाऊक ना आणि जे कितें जाला काम संपूर्ण असो दावो करता आमचो CEO ते काम संपूर्णपणे सबस्टँडर्ड असा। हांवें व्यक्तिशः पणजी ब्लॉकान आम्ही सगळ्यांनी व्यक्तिशः त्या जागेचेर त्यांच्या वेबसायटाचेर तांणी फोटो घाल्ले। फोटो बरे आसा, चकचकीत फोटो आसा सगळे। आम्ही ते फोटो पळयले आणि ऍक्च्युअली आम्ही स्पॉटाचेर वचून परिस्थिती पळयली की आज तांणी दावो केलो की हे काम आमचे संपूर्ण झाले आणि बरे आसा म्हणून। सो त्या स्पॉटाचेर वचून आम्ही त्या जागेचो नियाळ घेतलो की परिस्थिती किती आसा म्हणून। सो सगळे एकदम शॉकिंग आसा। स्मार्ट सिटी नावाचो एक व्हडलो असो बोमाडो आसा। एक व्हडले चित्र आमच्या मुखार तुम्ही दवरले आणि आमकां सगळ्यांक पणजीकारांक कन्विन्स केले, पयली कन्विन्स केले की तुमकां स्मार्ट सिटी जातुकर हे लाव मेळटले, हो फायदो जातलो आणि सामकी आमची पणजी जी आसा ती जागतीक पावंड्याचेर आणि फुडें पावतली। जागतिक पावंडो पयसच रावलो, आमची पणजी पणजीच ना। आता तुम्ही किती करतले ते सांगा न्ही। पहिली तर आम्ही हो मेमोरेंडम सरांक दितले आणि आम्ही जे पुरावे एकठांय केले पळय ते आम्ही सरांक दितली वचून CEO आणि ताज्या उपरांत महिन्यातल्यान 2 फावटी तरी ह्या सगळी जी गजाली घडलेली आसा, घडणुको घडलेली आसा ताजो आम्ही प्रत्येक वेळार पाठपुरावो करतले। ना ताका एंड ना, जो मेरेन ना जो मेरेन ते एक्सेप्ट करिना आणि हाजेर आमकां आणि पणजीकाराक तांकां एक्सेप्ट जाता अशें ते कारण सांगना आणि खंय आमी फेल्युअर जाली, खंय आमचे कमी पडले, आम्ही खंय चुकली हे जो मेरेन ते एक्सेप्ट करिना आणि सगळ्यो ज्यो गजाली आसा, सगळ्यो ज्यो घडणुक्यो आसा ते जागेर घालना तो मेरेन आम्ही हे काम करत रावतले। I just want to correct some narrative which comes about, more so because we are answering to court and this may create a problem for us. So if you say there was some item where what is not done, I want to say that if what is not done, we have photographs that this is done. As far as the footpath and utility laying is concerned, the court has granted us enough time till 31st of May, and we will do it as per that. It cannot be said that it is not done on 31st of March. And as far as 3 roads are concerned, which people are constantly asking us, 18 June Road, AB Road and Pandurang Pesudlekar Road, we have been very categorical that this work cannot be taken up in the current form of Smart City Mission because of the central drains which go through this road, and the contract does not have work on the central drains. So the government has taken note of it, and the Honorable Chief Minister in his budget has announced work on these roads outside the mission, knowing the importance of this road and that the mission could not take place. So again, harping that these roads are not done is again not correct. We have also put this position forth to the court and we have said these roads are not part of the mission. So again, if we say that these roads are not done, this is not part of the scope.